Katamungan. Yabi at ala po keng kakatamba na lamisa ring pamilyang magpasalamat. Mrs. Fe Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Gloria Sarmiento and family, Chito Careon and family, Felipe Pineda and family, Roger Raseo and family, Marianne Lugtu and family, Marwan and family, Bert and Pura Soriano. Paraking kapag nasandari, Ino Soriano and Cathy Soriano, Ricky Duncan, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagun family, Juanito Palyasigi. Paraking malagwang kapaldanan dari Ciara Salalila Kapili, Ira Kapili Santiago, Maria Charis Makapinlak. Paraking kaladwa dari Rosita Lermen, Christopher Carreon, Ligaya Arceo, Onofre Kiambao, Roberto Basalo, Paulo Basalo, Erlinda Juan, Eric Roque, Zenaida Palma, Elza Zulueta, Jesus Corazon Palyasigi, Julio Marife Santiago, Jose Josepina Jimenez, Kambeda ring Maldang Kaladwa, Kimpurgatorio. Talakad ta.
King lagyo ning ipampo ning anak ang ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo ing lugod ning Dios. Ating pamakyagom ning Espiritu Santo manatili kay kayugan. At kekan timorin. Kapatadi sadya talaring kay katang sarili king pamagdaon kaniting misa, kapaminataning pamanyisitamo, karing kay katang kakulangan, at pamanyawad kapatawaran, king mapamakalulu ay ba. Iyag kastang biyag na nagnan ing kapenesyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip pa mga mano, ang pampamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayak, asukat pusanang depat. Kasalanan kong mabayad. Ulinitay paniga po ko kanwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos na mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Sa banwa, kapayapan ka rin taong kayang kaluguran. Iligayating Diyos, hinte ka mata sa banwa, kapayapan ka rin taong ang kaluguran. Diyos sariling banwa, Diyos ipang mayupaya, sa sambang pasalamatan, arangalan ka. Sa sambang pasalamatan, arangalanda ka. Ligayaking Diyos, hinte ka mata sa banwa, kapayapang ka rin taong kayang kaluguran. Manalangin kamo. Ginuming Diyos, kaya kay ngustisya at pakalulu, mitatabno, kambening pasabing lugod, linigtas mo kami king kamatayan, at inangong makirake king biyemo. Ibuklat mo ring matami karing kapagmulalan, papalad ning biye iti arapan mi, ban asoy wanda kang alang takot,
at ayawus da kang Dios ay pami. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Sabihan niyo king ninumang miminalog, siknangan mo yung loob mo at ikatatakot. Daratang yung Diyos, bana kong iligtas. Daratang iyo, banding kaya kong kasalang, kaya lang parusan. Manakit laring bulag, at ding maklak makaramdam la. Ding pilelon dagla terak at dietang pipi guli sakla king tulara. Magusing danum libutad ning desyerto maging dagat-dagatan ing mapaling balas at ing malanging gabon kumatmuyang sibol. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. purian meng Ginoo o kaladwa ko. Purihan may Ginoo o kaladwa ko. Potanging Diyos ng Jacob, mamatulyo. Papanigya karing malulupig at babiyang pamangan karing danupan. Ing Ginoo, iyeng mititimawa karing bihag. Purihan may Ginoo o kaladwa ko. Pasala na lamata ring bulag. Babangon na laring mebigo, ing Ginoo kaluguran na laring makatuliran, ing Ginoo ingata na laring daywan. Purihan may Ginoo o kaladwa ko. Sasaupa na laring mebalo at menga ulila, dapat ing balak ding marawak, lilipula na. Ing Ginoo mag-ariya, king kapilan paman, ing Diyos mo Sion, magariyang alanganga. Purihan may Ginoo o kaladwa ko. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatid, antimong talapaniwala king ginutamong Heso Kristo, aginuning ligaya, sukat kong pareho lawe karing tao. Halimbawa, ing metong ataong makapiblas masanting at makisingsing ginto, linubya king kekong sinagoga, kayag nana, dinatangya ing metong apakakalulong galot-galot apami imalan. Nung laluyeng atensyonan, ing taong makapiblas masanting, at sabihan niyo kaya, kini ko puluklok, masanting ya ing lukluka na ini. Dapat king taong pakakalulo at galot-galot na imalan, ngayong sumabi, keta na kamu talakad, o kaya lukluk na kamu king lande. Eko maging pareho lawe at maliko panugali. Lawan niyo, kaluguran kong kapatad, ding lalawanang pakakalulo ning yato, ilaring pinili ning Diyos para mibandila king kasalpantayanan at magkamit lang kayarian, apeng ako na karing malugod kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ingino manatili kaya kayo, at kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pamagbalik ng Yesus iba't king distrito ning Tiro, linabas siya Sidon, at tinaglos siya king dagat-dagatan ning Galilea, dinala niya king sakop ning Decapolis. Delare kaya ing metong lalaking maklak at pipi, at inawad da kang Yesus ing itumpak nesa ing gamat na kaniting lalaki. Kelilwan ng Jesus ing lalaki, karing dakala tao. Binili no ring taliri na karing balugbog ning pipi, linurayo at saka tigkilan adila. Kaybat tinalangaya banwa Jesus, mengisnaway ang malalam at sinabi na king tao, Ephata, nga nawari, mibuklat ka. Kanita mo rin yung tao may karamdam yo, milako ing pangapipi na, at may kapagsalita yung malino. Inutos ng Yesus karing tao ing erapanya biyan iti kaninuman. Dapot nung kapilano babawal kanitara lalong pemalita. May nga pamulala lang emunano at ngarang sinabi, makapagmulala ing sablang daraptano. Makaramdam no ring maklap at makapanyabin no ring pipi. Iting mayab ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kaya kayungan. Ating kong atlong ida kay kayo, may buklat ka, Ephata, ing pamipasyag, king maya pabalita, no karnya magumpisa, at kaybat, ing pamigunam, king masalese ng gagawan, ng ginutamong Yesu Kristo. Megumpisaya, ing pamamasa tamo kayong ebanghelyo nung nukarin niya minto ing ginutamong Yesu Kristo nga na pamagbalik ng Yesus iba't king distrito ning Tiro mintaya Sidon eya mo kabuddi na lakit pero di nurot niya dinala niya Decapolis. Ing buri ng sabihan ng Decapolis, nung triathlon at lulan pentathlon 5. Pag decathlon o Decapolis, Apulu, polis, syudad, balen. Apulu lang balen. Itang Decapolis ay itang asosasyon la. Grego, alila Hudyo, Gentiles lo, elamaniwala king Diyos. Kalabas na ka rin ng ginutamong Yesu Kristo, linapit de kayo, ing metong maklak. Ebitasang makaramdam. Ang popang pipi nga na ning translation, pero imburi nang sabihan talaga, bulul. Makakasalita, pero ay dyan. Makanya niya bulol, linapit de. King ginutamong Yesu Kristo, bang kanito, pakayapan Ining eksena ngayon ausan deng milagro. Milagro. Agpangkang John Mayer, metong yapong professor king Notre Dame University, biblical scholar ang popang theology professor, nga naing metong milagro,
Metong yang unusual, pangkaraniwan a kapalyarian. Kakalilwayo. Akong perataya ing milagro king Lourdes. Aldoldo wari papakit ya ing birhen. Nung ikayo po aldoldo akakit ya ing birhen. Palawe kayo. Baka kailangan niyang i-verify. Uling deng milagro king Lourdes, officially walula mo. At miyaya liwalang dalubhasa mag-examine kareti para i-verify de nung tutuyapin. Ingkadwang kapanintindihan keng milagro, metong iyang kapalyarian mo explica nung gamitan ming siyensya ing medisina. May explica kapamilatanan ning pamamatulid ning reason. May explica diretso. Describe me siguro mga milyari, pero yusplikame, makanano kang mekalakad? Tinairanda ko niya mekalakad ko. Pamilagro ito. Yung kaatlo, yung metong milagro, metong yung kapalyarian, kikilalanan mo kim punto de vista ng kasalpantayanin, ini malinong ibatya king Diyos. Dapat ning Diyos, gewani ning Diyos. Nung alayo yung Diyos, pwedeng malyari ini. Makanita yung milagro. Ining binasa tamang ebanghelyo, pakayapa na ning ginutamang Yesu Kristo, pipi ang popang maklak, metong yang milagro ayaw stamo. Deng milagro, elakabud malilyari king Biblia nune ustong ating milyaling milagro gewanan ng ginutamang Yesu Kristo aliwakit ang kepalyarian ing makapukuling atensyon nune nung nanong tutuldo na nining milagro ngayon ni tungkol king Diyos, tungkol king ginutamang Yesu Kristo. Anyapin deng milagro senyas la this way papunta kang Jesus. Ining milagro ngayon ni tuturune. Nano yung klaseng tao Jesus? Nano yung klaseng Diyos yung paniwalan tamo? Makanita talang intindyan deng milagro at makanita tayong intindyan ining gawanan ng ginutamong Yesu Kristo kening maklak ang pompipi at lawen tamo yung paralanan ng ginutamong Yesu Kristo. Ing paralan na king binasa tamong ebanghelyo limala muna kelilwane kareng dakalatao ining pipi at maklak. Nanong sasabihan na nita tungkol kang ginutang Yesu Kristo? Individual, personal, ika mong dinan kong pansin ngening kaurasan. Makanya niyang kikimot ang ginutamong Yesu Kristo. Makanya niya namang po kano'y St. John Paul II. Gustong pakiramdaman na kabala mo, ika mong diling tao ketiking yato. Ing kayang mabilog pa nga tao, ing attention na at tsukeka. Bala mo makanya ning gewa ng ginutang Yesu Kristo, kening maklak, kening pipi, kilala da kanitang alang kwentang tao, alang silbing tao. Ing kadwa, binili no reng taliri na karing balugbog ning pipi. Tagkil. Tagkil. Mapali. Ing pamanagkil metong yang expression ning warmth. Apis. Kakatlo, linuraya at saka netigkila na dila. Linura. At tatandaan ko niya nga kaglianda ko niyang malatiko. Ining kakagli linura at saka nepengaskas. Keng salo ko. Bako mila ko, aliwa ka kasi panandam ba't siya kaglianda ka Mga lambot kang bisang embalo.
Alayang pamiyaliwa, lura, sa live, makaulo, kay ba't tinalangaya banwa. Ing dapat tao, ing dapat kailangan italangane banwa. Malalambiang mengisnawa, antiya mong manyawad, o bravo ini, ikang gawa kanini, nga namawari king Diyos. At kay ba't si biyana na ining maklak, pipi, mibuklat ka. Ating sumbagal keng balugbog na, ating sumbagal keng asbuk na, mibuklat ka. At kantimano, may karamdam niya, at may kapagsalita yung nga ng Ebanghelyo, may kapagsalita yung malino, bulul. Malino, aintin dyan muna, uling mibuklat siya asbuk, mibuklat siya balugbog. Nanong reaksyon da rin tao? Anyang ikit da? Nano yung ikit da? Pemalitara, ingikit dang masanting. Nanong gagawan tamo, anting Kristiyano? Nanong gagawan ko? Mamalita. Dahil nga liwa sabihan dati chismis itali, pamamalita ya. Nang babalita tamo, iting maya pabalita ning kekatang kaligtasan kay ba't kayong binasa yung Ebanghelyo. Maya pabalita, masanting yang milyari, masanting yang dimdam, masanting yang ikit, sukat yang ipamalita. Makanyang magumpisa, ingawsan tamong evangelization, pamamalita king maya pabalita, magumpisa king malating ikit mong kasanting na. Kailangan na balumini, ikwento ke. Makanyan niya yung reaction da, ang diyampang pinabili na ng ginutang Kristo keng Ebanghelyo ng San Marco, sasabihan pa tiyatin niyang gewang mala, papanyabyan papanyabyan. Ang gaketang oras, aintindihan da rin tao, ing sukat kong dalanan. O na yung kabang babawal no, ng ginutang Kristo, da apigil. Kasi, ustong masanting iya ing balita. Ustong masalese iya. Ita mismong masanting, ita mismong sintingan, no? At yukarin ing kailangan meng ilwal. Kailangan meng sabyan. Kailangan meng ikwento. At deng talasulat, kailangan deng isulat. Ing katataw liyan a reaction da, mas masantinging translation kay English ing kapampangan nga no, may nga pamulala lang emunano at ngarang sinabi makapagmulala ing sablang daratana keng yamanong English ing ega na ganang gewa no, masalese. Everything that he has done well, very well. Nepo, very well. Ining gewa na, masalese ya gewa. Ita yung ginunatang, bala mo paga na ka nakikatamo, ing pangalalang na nangyato, kay ba't nang lelangan ng Diyos, ing dagat, at ikit ng lelangan, no, masanting. Very good, very well. Nepo, yung ginutamong Kristo, ustong gagawaya, kikimutyo, magsalita ya masalesengan at oiting amon kay katamo, oiting panagkat kay katamo. Gawan masalese ing kay katang gagawan. Obraya, relasyon niyang siping bale, kamag-anak, asawa, anak, gawan niyang masalese. Serbisyo, kapanyuywan, gawan niyang masalese. Ali soso palipit. Balo ya po ito soso palipit. Ali ikusot me papa che mamipi ko. Biasa ko pong mamipi niyang seminarista ako. Ngayon ali nauling manang sakit na ako gamad.
ikusot me bayang luminis, gawan mong masalese ing daraptan mo. Kakadwa, aamon ning ebanghelyo ngeni, nga nan ning ginutamo ng Kristo, mibuklat ka. Ining inulo, no? Gentiles ya. Agkatano rin kayang disipulos, ibuklat yan naman ng kayarianan ng Diyos, karetang epamaniwala, karetang strangers, karetang etamok kahudyo, ibuklat yun, yung kaya kayong sarili, king kaboryanan ng apong Ginoo, ibuklat yun rin matayo keng maliliari, nanong sasabihan no, ng Diyos, keng maliliari, keng bietam, ibuklat makiramdam, magmasid. Pamakiramdam, pamagmasid, kay ngaldoldo maliliari, akit me nung makanano yang kikimot ingapong Ginoo. Kasi ngapong Ginoo, para layang kapalyarian, para layang tao, para layang mensahe, kay ngaldoldo to among pamibiye-biye. Nung atalastas tayo ti king kapamilataning saup ning kasalpantayanan akit tamo nakatamo lalakwan ning apong Ginoo. At katataulian apanagkat pass it on ing maya pabalita ikalat tiyo ipamalita yo makanano lumabay tao pong mga ngalating mga santing maliliari kaya kapaligiran tamo kareng tao lawental kaya panteng tao itamongan atin tamong kademonyuan pero palagay ko mas dakal tamo kaya pan at o iting patingkaran tamo itang kaya pan na ito. Pasalamat ko sabihan mong masalese kasukle buwak ni titimana ka paninto na ang masanting kareng aliwang tao at ipamalita ito mabiyasa kitang ikit ang masanting makabalo iti po sana yung panalangin tamo kaniting misa kalupa na ning inulo na ning ginutamo ng Yesu Kristo ing maliliari kayong binibiyata mo sana ituro na katamo nung nino yung ginutamo ng Yesu Kristo pero makanyan mo naman adwan tamo kayang ibuklat no rengke katang balogbog rengke katamong asbuk rengke katang mata rengke katang kaisipan at kapanamdaman keng grasyang ipagkalub na katamo aldo talakat namong ini at ipasyag tayong kikatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ippanglubos mayupaya, linalang King Banwang pongyato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz mete at mi ikutput, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos panglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabiyang pong menga mate, sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamakding Banal, King Pangapatawad da rin kasalanan, King Pangasublirang Mering Mete, at King Bia Alananga. Amen. Manalangin tamong nung kapanaligan king ipangatsubanwo aparating makiramdam king adwan tamo king lagyo ng Yesus nga tamong manigapu pakiramdaman me ing balayan mo o Ginoo. Ulitin Pakiramdaman me ing balayan mo o Ginoo. Para King Santa Iglesia, ban etala mo luluguran ting kalulo at pagmasabalan, lunebagkus magsalita tamong mitmong tetagan, potang madadakurak la, ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing balayan mo o Ginoo. Para ka rin talaturo, King Kasalpantayanan, ding pari, madre, katekista, maestra,
Ing ila mismo makiramdam la king amano ning Diyos, at ilipat da itingmit mong kapanaligan at lugod. Ipanalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, O Ginoo. Para ka rin kalulo, ding masakit at ating kapansanan, bankarela akilala taya, at matulang tanggapan ing magdusang Ginoo. Ipanalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, O Ginoo. Para ka rin maklak at bulag, ka rin aliwang tao, king karelang lugod at pamangailangan, may buklat lasana ding matarat balugbog, ka rin pibandyan ding lugod, at pamandake ka rin kapararang tao. Ipanalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, O Ginoo. Para kaya katangan, bang ding tigang tang puso, maging maganakal at malunusan, kawangis ding pasbol ang makabuklat, para ka rin hanggang tao at king sablang pamangailangan. Panalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, O Ginoo. Para ka rin sablang mayaw na biye, may painawan sana king kapayapan. Panalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman may balayan mo, O Ginoo. O Diyos, pakiramdaman mo kami kabang manalangin kami keka, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayot ka na akong daon, matanggap iya, rapaning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan niya sana ng Ginoy, tindawon karinggamat mo, kingi ka po riyan po ni kaligay ni lagyuna, kingi ka sa plala tamot, ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, ning kapayapan at lugod, manano na sanang ing daon mi, pagdala na kang tune kapanyamban, at pamakisan metong na keka, pakisan metong na kekeka. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. ing ginumanatili a kekayo, At kekaan timori, yat nayoring pusoyo, makayat na nalaking Gino. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, king kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo, ing kekang dangalan. Agyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik ke lubke ka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa atingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiyeng kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis pasibay ang pepasalamat keko at binyining kalis karing kayang disipulos at ngano tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti itiyeng kalis ning kanakong daya ing daya ning bayo at alanganggang tipan ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao banket ami patawaran la ring kasalanan daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi oy paing kamatayan at pamonyubli ng media ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kaing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban biganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayangu na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kaya biyan ng Mariing Birhenin duning Diyos, kaya biyan ng San Jose kayang esposo, kaya biyan apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik dan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo.
ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilan man ke kayo. At kaya ka ang timuri. Ipakit tamong yening mikakametong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalakok ang kasalanan ng iyatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapat yagkas mi ay mamano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banal na sakramento, kaluguran da ko, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, yung tanggapan da ko, dapat pauli na ningin penandit, ero ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ko, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ng sarili ko keko, emo pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
si Cloud Tapo. Horatio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakaluluwang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamateno karing dakala tao. Adwan mi ngeni keko yung baligdan mo kaming mitnong lugod at yatchat me kaya kami makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo loring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat no. Ipanalangin mi loring peka puning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupusno iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyuyo karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paburen miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo loret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, grasya mo, karetang masakit. Kapanahon, ban magwabra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manalo na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabiyas kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, lalong tayran na kami ni pamagbayong lob at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na pong kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligayo at kanunuana na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan. Manalangin kamo. Ginuing amanumot sakramento, pagkaluban da keng pamangan at bihe. Manano na sanang dating regalo ning kekang anak, tayran da keng makirake king keyang bihe, manggaman king alanganga. Amen. Luklukay po saguli para kareng announcements. Mumuna po rin kaya namong novena ang papang piyesta kaya September 8 alas 6:30 ni nga bakya yung kapag masusyan tamo king misa para king kebaitana ning Birhen Maria. At itang alas 6 ning bengi isundo tayo yung kawalong aldo ning novena para kang San Nicolas. Kaya ngeni po September 5, itanggat pa na po na 5:30 Mass, yamu rin ing novena Mass para king kapitunang aldo ning Virgen de los Remedios at kalima ng aldo ning novena tamo para kang San Nicolas.
Keng September 10, Kuya, Biyernes, ing kapiesta ng San Nicolas, alas 6:30 ning abak, ing misang pasalamat. Tutuki ing kakatamong technical working group may ka-formulate ng provisional vision na ning kakatamong shrine, a healing church, a synodal church, and a poor church. Synodal po rin na pong sabihan, walking together. Po, traveling together. At ing mission, to help bring about wholeness and joy, transformation, renewal, and maturity, and build confidence and sense of belonging of the poor and marginalized. Ipabaluan ko po ang may kompleto na ditak-ditak po. I-formulate nila kanyan deng objectives na ning katamong shrine at kay batang miyayaliwang struktura, organisasyon kay katamong biye anting komunidad. Intutuki po pasalamat kami kang den ito pong magtindang palangken sinopa na kaming troubleshooting danum kay king rectory ang papapoy Mr. Pete Lusong at den kayang workers sa samasande ing linya no ning nawasa kay king kumbento para kay danum dakal muna man po salamat ka ring babiye pamangan ang popang danum ang popang pera ali kayo po mami 1 million po ta mabunsul ko ditak mo po. Yan po i-presenta kayo yung summary na ng financial report from August 14 hanggang August 31. Yung beginning balance kaya kanakong pamagumpisa at atalnanan ng Finance Council 27,354 pesos and 01 centavos. Yung actual income yung Finance Council po yung kukwa kareng intensyon, kareng koleksyon, ang popang donasyon, ilang mamilang mag-record, ang popang magdeposito, at ilang mo naman ing mag-disburse kareng gastos. Aliwaya po. So, ing actual income, August 14 hanggang 31, then mass collection, 18,494 and 50 centavos, then mass intentions 16,750 pesos. Then donasyon po at lula panibatan. Then donasyon ating specific intention. Then donasyon walk-in for general purpose at donasyon karening adwa tamong donation box keni ang papaketang babo. So kini pong 31,974.25 of donation, kaya baya po ka rin itang donasyon ng Mr. Mercado para ka rin furnitures keng rectory. Specific ya po ito. Kaya pwedeng gastusan ito para sali kong tinapi ang pambandis-pandis sa lali para furnitures ya mo ito. Nung general purpose ya, and then itang pamangailangan na ng shrine karin nila magamit. So in total, beginning balance plus actual income equals 94,572 pesos and 76 centavos. Then kakatamong expenses, mayakit yan. Converts, electricity, food, mass stipend, salary ng kakatamong personnel, din kakatamong liturgical supplies, alak, kostyo, uling, posporo, ang papang miscellaneous, oreta po. In total, 32,031 pesos and 99 centavos. So, in balansi, beginning balance plus actual income, 94,000 plus minus expenses, 32, at in tamong sobrang 62,540.77. Pero, at in tamong accounts payable. Then accounts payable tamo, then may repair
Kening Rectory, CR, ang Pampasbul, 34,000, tipang mass stipend and salary. May install na lapureng adwang steel gates, kening gulot, ang papakitang gulot ka rin, kasi milubla rin tao. Ne? 13,500 care of Mr. Crispin Rivera, ne? Tatanjoy. Ang pang others, mga 2,000. So, tintamong payable of 51,994 pesos. Deni po ela pa may release a pera. Tatal nando pa rin Finance Council. Para kayong detalye po, mi post ya in kakatamong financial report, kitang bulletin board during the day. I-post mi akin unit. Papirmaya pa mo. Intutuki po tintamong project. Ining project ay ini, ausan kayong media enhancement. Yung kumpanyang kasabi ko, yapin yung enhanced video production, yan naman yung mag-install ka rin camera kaya taking cathedral. So, oreni po rin gastos. Adwang camera, mamalaga lang 69,999, balang metong minus 5%. So, 132,998.10. Ito pong camera kanya. Banganita akakit da kayo. Potang mangulangot kayo. potang manyukle kayo. At ito nga camera po, kaya tayo pong gulot lalam na nitang stained glass. Po, at in lang 30 times adjustment keng zoom. Banganita sa lese po yung katamong live streaming. At dapat ang aliwapang materialis, in installation fee na at inyang discount 10%, 30,239. Kaya bela po rin wiring na kanita, den gamit ng i-libre at ituruda la rin kaya katamong media group no makanalo yung i-operate. Po tang i-install within 2 or 3 weeks po. Ngayon po, bang ganito sumulong yo, may down payment na pong 100,000. O yan po yung sales acknowledgement na. Mendam ko pong pera keng office ko keng as superintendent keng ASFES. Gewa kaya pong collateral Edward ang po pa ises bang kanita po tang ating masukul ilang pasukul tam. Biro mo po. So, pota pong install dala kanita bayaran itang balancing 117,000 po. Po, anyapin po, mag-appeal ko, kareng magana ka. Deta pong, baski magkano ya po. Po, i-biyaya keng office, pa, may apply itang kaya katamong Gcash, sana pwede na kayong Gcash, na i-transfer ye. Bang kanita makompleto ya ining project tamo. Po, data pong bisang mag-donate, mamiambag, maski magkano ya, we will appreciate it. Po, ngini po si Claude kayo para kay panalangin King Virgen de Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal.
I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo po. Ingin manatili ke kayo. At kekan timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing Ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ting misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.